de Mario me Jesus Mario mecânico rotsanaku Di pinatsan hawapit ha nukchanap ne pakwa katsa panza wapita tsena kawama kwa kazikitaka kuhani redeus yako na katsutsa kama kome kaliu marikaiti kwa panza dipi nukchanap lipeza toa wakazikitaka kawa wama watataka deus ne panza deus watatapinya lipeza toa wakazikitaka wapia tsawanya pia ben sorry ho pike dawa pia ne ke espírito santo likazikataka roha pia kuna kwa taitaka roa kite kama kwa pima lipika zakataka kaiti corre panza de pinha casa não tapinha piazza na no chenape Cristo epitana ko amém no chenape panza de pinha wama wakazitari na kurin hipe zukete carro idari no chenape rin Jesus lia hikawa pia wa hikawa pe kuri kaiti kana na likazikata kari apia hari akada na kuri kahita rin Lázaro likitinda hete cada na coxão Lázaro que te deu kaiti que o Evangelho de São João capítulo 11 versículo 25 kaiti hete Jesus ya ko nossa rin rejeita kaita na hamari me pesme ligaite nossa rin ikada carro idari kwa kada caro na ko carro que watsa ligaite mari me caiu san no chanape wata ite tipo wana que vai kada kapikaro na ko Jesus Cristo no chanape wa kita ka watsa rin carro que wata ita mari me ko hari zalin he kwa rin we mari da panza metsa Deus liu rin zakuri kahita ka watsa pauli he kwa pai kada kapikaro Jesus Cristo na 1 Coríntios capítulo 15, entre versículo 13 até 17, no leio as aqui para dar versículo, ricaite da na pega em Paulo, saca cadunata na rio, e a mecadama tá Deus rejeita Maria mecari, e Jesus Maria permi Jesus que te, e a mecacam tá rejeita pega Cristo Jesus que te ricaite, e a mecadama tá Cristo rinico Jesus que te, mecapan samtali em wakazakatari, mecapan samtahi paka, no tinape ikatsa riuzawaka ka rihi hwe paka hwaya ka pe Cristo promete naza na rapadawa religião apada iwa he paketi makadali pe he kopes no kada wali wa ne shipori na ko rihi islamismo tem islamismo na riu ka rihi na parikana kazuite na renta Maomé rihi no porta ka ita Maomé manu pe hamuri kwami na ha islam muçulmano na denrica na kawahani papi meta meka rege pada zakari na kapari riswak na dawa karuda ri Maomé kado zakana budista na kawa na kapari Buda e dakimi ya pi pessoal karum metsafa ya kapari pumta Jesus Cristo no kitianape nya metsapaga pari ya pi pessoal com Jesus Cristo até na nyol na dawa pi ali nene no kutiana pecado que tu ataita waneka hua e kadaka pecado de Jesus Cristo no caso rejeita capa de pia Maria mecariuza rica Lázaro caso Jesus Cristo rinico capizo Maria mecariuza huasca huaica zigtaga e kadaka pecado orina com Jesus Cristo carro de sacata varine no kutiana pe kazuna rihi huepaka kazu kete rihi hipa kete no kutiana pe rishiu karihi riuzawaka nazo na pada ima koda ri wakadari wakare winako no janapi nya metsa Mario mete mika metzika huidari kani ha pedari kani hete lima katsawai ne panseteza no janapi quando ataita wane ka carro que tem Jesus Cristo linako ri rikatanda wakare linako ri rikadanda wakare linako ri zekatanda wariwe makadana to rekwape no janapi wakapagada na kunia ha kompia ka pikiti mitsi yako telikaiti que Jesus Cristo ele peda tomaria o mecani wakapania São Lucas capítulo 23 entre versículo 34 likaiti ka likazikata kan akadane na lijua ha kurutsa na ko hete likaiti na yako pe metsa Jesus ikaiti pia huniri pikiti ndatana na pinaiwa imanyame nane kwa kana denja yara na mina yako rigori yako te pikitin data na miri perdoar pine wana rikaiti imanyatsa na kwa kana zekitar no chana pi kwa mexeu pa Jesus Cristo kaiti itatana na kunaha inyo ka penina hizikata pe mati liso li perdoar karuna katsa wata ita shupa wa he no chana pe fa ne wikinai ye makape kwa pe
wakadana kuhihi perdão na riunahi zikataka machi wali nana kunahi punda takapehwa nana kunahi kutakapehwa nana kunahi makada takapehwa nana kunaha wakwema nukchanape rihi Deus likadaka litapetaka rihi wakare machada li nukchanape gente hahame kawahiaka kawa nukchanape wakapa Jesus Cristo lhe perdoar e canais zikataka pe machi lishi wakapa kwame kalikaiti kana nukchanape Juan wiki nai katsakanaka irika wadzikataka ima kazuno kaitika pizu wa menyi tawaka Jesus Cristo pumite wakaiti nitapori pe hoepa kana nukchanape metsama nupe Juan wiki nai wali ukanaha wakadani pe wakare jiku machipe je nakweta naha wakchanape rukweta shawainyo nakweta na wenipe nukchanape waliutsa wadenhi kakazu Jesus Cristo katika pizu perdoarina waliutsa wakarihi perdão na rinaha wakchen nukchanape poli pe hwa newi nai kazu sakahwa wa pinte da mitari yakanihini zakatakai tamachi waliuhi yakikana kaijinuka itatawanya perdão nukchanape nyame pia kada pia nali machiketa kada pikali pia yali se perdão nukchanape ikatsakana kaijuana ikarihi rinakuapanina rihi Jesus Cristo li makadana ku wakare ku Jesus Cristo no tchanape li makadana ku li kadana ku li machaka wakare ku ente wataita kadana ku wakari perdão na riunaha padawa wani hape dali kahu dali kari Jesus Cristo nete wani hape dali lima ka wakare imano tchanape ikakatsali kadzakatali ka wali wa hapikite mikadana ahli kadana ku rutsana ko li peso tomari mekani pi perdoar na likaita no kitinda no kitidoa poli perhane wiki nai rapita hanipa we magadano keko apesu wa makapoatsa imanya mekapoa taita waka perdão na riunahi zikataka pe machi wa rio nyame kapo kwetahi machi dali wakari uza mita watata Deus nyali peko kajuazani neito wa perdoar que ramita na hai zikataka pe na reponda pe na hikoema kapeho com per zikata machi wana no tchenape katsakanaka iruan que Jesus Cristo ini wataita chupa wan que rapenda lima ka wakaru wataita chupa wan ka huida lima Jesus Cristo wan likadaka wali wakaru zgorinhe perdão no tchanape hete wakapapatska Jesus Cristo ini tsa wataita wakita lima ka hikali no tchanape yakare kadana kuwan Jesus Cristo uza yame kadana kuwan wa Cristo naku nyame kada wezuli nako nyame tsawahliuka rohihi kapima kari nyame tsawahliuka rohihi kahui kari machadali nukchanape wakapagada no São Mateus capítulo 27 versículo 46 likaitika zonete depi na Jesus iwana kedzako meliako Eli lama sabachthani kazu shupa likaiti no diute kwada pimaka kano nukchanape kwa wada Jesus Cristo ikaite pia kadzon kwada pia liwanaka nukchanape pia rihe Jesus Cristo Mario me kai peze sani nukchanape hete lian he kari wamika likai zarihi foi na kada na ku Deus yuza hwane ikinai lima rihe wa machikana nukchanape katsarihe inyopi alika Jesus nyametsa riakarika likaiza nyametsa Jesus Mario medika Jesus nukchanape rio rica na nhaca pone metsa Mario Jesus Cristo nukchanape wa pecado nima rine taka pori Deus yakar rio zari Jesus lima rio wa pecado imari deka naka wa pecado ni linda kwa ete kadzukate nukchanape ria ne kari Jesus Cristo kwame hanya rimaka kani lima rio pecado nukchanape we makada na kuyakar rio zari Deus ikatsa mach dari paka itaita lizena kawaha wanako wakare zikupande wikina nukchanape katsa nukaite zikapanza wali wataita wane kwa kenya wali Jesus Cristo kwa ikete Mario Jesus Cristo nukchenda nukchedoa Mario Jesus Cristo ikete piano kuchida nama napi pecado ni nama nano pecado ni noa ikichinda wa pecado ni ikete ka Mario Jesus Cristo nukchanape nyametsa Mario medikane na yuhaka rinyoni pima kwada nukaite shiga poli pe pihetaga panza pimaga piano kuchinda nyamega pimari kazukawa metsa nukaite pesonaka ha Mario me pese pia kurutsa na kuhiawari nukchanape nyametsa Mario medikana apadarinirza
Ente pawali pe mariu mekana madarida hekwa pinyako 4 hekwa pinyako nejo kakorotsa nako mariu mekana nawa inyoa pizza mas Jesus Cristo mariu me poada tsani no kuchenapi na nyaka dano ku Jesus Cristo mazaka ni kamui dano ku henko que kamui entre 3 horas só pinha mariu me Jesus Cristo quadra no kuchenapi ima wa pecado ni hamiaka ima ijokarinako lide karinako wa piume na wa pecado ni kazikate mariu mekani no kuchenapi katsakanaka ijuane ka Jesus Cristo ikadaga wane lina iwataita wakita ka huikaririn wa minyali Jesus Cristo numa pano gaite gwa lina kutsakarin kwa ka Jesus Cristo hakurusana ukadana kuitsalizua entre li wapinta to nanakuna rapadawa wakaparika pagada no só Radio Maria no que pessoa Radio Maria joema caridalipa até Maria meni no pinta no hani passo japitaka nyametsa kwa ga hadu ga só yuma likapa ga japitaka wane nipe wadzami ka kayuka wane no que metsa kazuka yuda tsani Jesus Cristo e kapa johi só Maria kurusana kuneta likaiti ka johi likaiti johi pimachata ri pienipe pikichindata tihe pienipe piwapani tihe he João entre João ele capagada no cascarinho João ele guia garikaite picapa soha patio garikaite no kuchena pe katsawata itashipo wan que Jesus Cristo yuma kawan he kanana kunaha padawa Jesus Cristo yuma kaikaite kwa no kuchena pe wali utsahweta kana kale wanana kunaha wa kuchena pe no kuchena pe nyamekada hota wakale wananaku nyamekada wama wakaiti kana kwaka riwapa na kwaka zikitindata na hapeda de hi pakete hi pedzukete ni uchenape nyametali hi katawakale kana kaipato aqui tegari pedzukete Jesus Cristo nyanja lima kwade ni uchenape Jesus Cristo kadzakata kwa kurutsa na ukada na kuinalizwa lijapita kada na kometsali apinita katona hari uchenape ni uchenape kada numa no WhatsApp rihe ikadzikata heti panza di pinyano kaitika roario lina kurihe itajawata heti kwame karitajawata karihe ipedzuketi waikete fane wikinai ukinape ha São João capítulo 19 versículo 30 versículo 29 na kite até 30 no le kani kadulika ikika wa kudali kulika ikineni sapada ali ajuda pakamekani vinagre yo hete na mitaka pada esponja vinagre liko na pajaca ni tsapo que ida na corrente ne jeita canile nyuma liko hete Jesus e rakazami tem vinagre likaite no taiti ni na hete liko aneta hiwida hete Mario mekani no kuchana pe linako he no mano kada hat kamesa piano piano kuchinda poli pe nyame panza piano com chupa garinhe vinagre nyame papiano com chupa garinhe esponja netare li nyumari ko Jesus Cristo no kuchanape apia ha mariko nyame pia pakapa banheiro kadzwa hawari kapizipanza haye makape paita penanza kareje kunei kantarihe wa akawa wadaka wa peko kawa rihe wa machikana no kuchanape ya wari pia neni pia rihe netokaruda apadeni ridalitsa na riu na kwami piume net apia ha aha ria wari zakari na apadini ritsa pimri na kawa ri na pegri na mate dali no kaiti no tena pehente ri esponja kari wakapari Bíblia liko ikatsani no tena peri wa ri papeja ka takashupa ri mate dali no tene ri vinagre ikatsana kutsukaruda kari esponja paiti taita karu e na ni hiata kari ri pumiteli taita kazamri paita no hense yo keita kima ko ri no kaite shiha no chanape hanipa na machiketa ka Jesus Cristo mas hanipa na karunita ka Jesus Cristo nete numa passa no kaite ko ri na ko ri Maria ka Jesus Cristo mas no pe wakapa ka rinapia desenho Jesus Cristo kwame kana nya ka ri ko sana ko hete ne juita ka ri ahari chiura ni wa bidamitari tsaye ne ri na paratiga ne liwari kete no kuchenape nyametsa kadudika rika Jesus Cristo ima Santa Bíblia liko wakapa natsawa karitsaya ni naka tsorara ni luwa ne shupa no kuchenape machiura ni tika rika na nyari jua kurutsana katsahani
padari na não nem humilhação que como chupa pode na que tem na caruneta calika mi me chupa mas no que na pe kazuka yuda sani Jesus Cristo li krajawataka kazuka yuda sani Jesus Cristo li akawa te pikete mi li deni ka ri rani de Deus e pedindo ali no lizakata pikete piano tinda no que não é que tinda no que na pe Jesus Cristo itaitaka zami filme ele gate kale likaite no taitini na likaite come chupa likaite no taitini na litaitini na lidehnika filme reke dehnika te Deus e pedindo ali no lizakata wai que te wana yukinai litaitaka lizumata kwanazo na hawa machikana no kuchenape piano kuchinda piano kuchido no nensa piwa pienta que você pia ne come que Jesus Cristo Maria me canipikete nai kete na hapi pecado ni nai kete na hano machikana tete pawali pa pia pienta nya metsa kwada ka no nya metsa pa kwada Deus se no numa no kaiti ka pisi piano kichinda nya metsa no he kari ka pia ni o nya metsa no he come rita ka pia metsa hani pa Deus e pezu ka pia Deus e dehi na filme pikete li taita ka roli zapata ka pia filme kana kaida li pazikataka li zekatini na nilihe wa minari li wenti na pia li ranayo li ntuni na li kauminya pia li pikwada li taitaka li zomataka pia wake za piano kuchinda pia wake za piano kuchindwa pitaito pikwada takani unyameka pikwada tani nukjanape kwa ikadaka pekari Jesus Cristo na kuwakadaka wakari ulinako hihi Jesus Cristo ka huidari wana ikahapedali lima kawadalipa panza ni pidalipa piano kuchinda panza ni pidalipa piano kuchidwa panza linakite yako tekepi mari Espírito Santo yoma kidenhi kapikaresgo itaitaka rupika pa hapedali pima chikana ima kamari ma Jesus Cristo kurusanako no kuchinda yametsa noane ukapha panza tsinyame kapikuada tahi yako ti metsa pia pinta kada pia ne pia pinta kada pia ni yametsa kwa kakana kai pizika taka pitaita ka pio kite zo mekali pishu tsapima pimenta pikari Jesus Cristo pikuada taka tete pikada lima pikare pia lishu lim pikare nukchena pinyametsa kwa lima liwanya Jesus Cristo lima wanya ri wakare lima chiataka ruha neteli makadana kwa kale ziko lizekata kwa watu walio pima lihi matsekata nadali no kuchinda maita tsali pinya kwa liko pima kadana kwa Espírito Santo kaitika pishe pima pikada pikale Jesus Cristo na kupanza tiada hekwa piki pituda pishe kwa do Jesus Cristo shi pimeta pikale Jesus Cristo shi heta pikaite Jesus Cristo pima no kale ziko neteli tsumata kwa watu pia itaita watu marima ka período zen hekwa pitno kuchinda marima tsaka watu no metse Pauli recopia otsa caso sa rejeita capítulo pia Lázaro caso Jesus Cristo reunião capítulo Jesus que tem gente rejeita quatro pai que dá capicare orinha que tem família de Jesus Cristo Deus se abençoe hani pode hani tienape no apa que ateu na pique tem mensagem foi marcar riada missa que he nete no apa que apa dentro wata Deus ne panza Deus wata tapinha wata itazam que vai marcar pia na hani tienape pia soanye pikicinda te wata ite wa kite ko maga hi pia ko wata ite ka jua pin te ko wan wa ko ta ka rupia wa minali Jesus Cristo pia tsawanya te da he ko pikicinda ta nu chena po oli pinyam per payu ki te to ya he kalina ko hi na kwada ko mi ka pima ka pizza meta ko ha ko na pia wa pia tsawanya pimete ho na ko pikada wa kwada ta ka pia ka no ta pine Cristo kana na ko amen